انا عايز اسافر. اول سؤال بنساله ولازم تبقى محضر نفسك، انت بتشتغل ايه؟ لازم لما اقول لك انت بتشتغل ايه تقول لي انا بشتغل كذا. ما ينفعش تيجي تقول لي والنبي يا صاحبي شوف لي اي حاجه. مفيش حاجه اسمها اي حاجه. لو انت شخص اي حاجه، طب ما صاحب الشغل يجيب اي حد. ليه هيجيبك؟ هنحسبها بلغه الارقام. ليه هروح اجيب مصري اي حاجه ياخد 2000 3000 ريال وانا ممكن اجيب هندي ب 700 800 ريال ولا 1000 ريال يعمل لي اي حاجه؟ ليه اجيب مصري اي حاجه هيجي يقول لي انا عايز اقعد بشكل معين وانام بشكل معين ومش عايز كثافه في المكان اللي نايم فيه، وانا ممكن اجيب هندي او بنجالي او باكستاني وياخد مبلغ نصه او ربع اللي ممكن انت تاخده ويشتغل لي اي حاجه. لازم تكون شغال شغلانه معينه، عارف انت بتشتغل ايه. انا بشتغل محاسب، مدرس، مهندس، دكتور، مبيعات، تسويق، مخازن، سواق، اي حاجه من المليون حاجه اللي موجوده في الدنيا اختارها تشتغلها.